jistgħu jkunu sodi, miksurin, magħnuqin, ħelwin, jirqaq, jajtu, jidwu, bil-kemm jinstemaw il-ħna. I'm going to live like I'm dying tonight, like a white butterfly. Anka l-qniepen għandhom leħen. Isom aħna l-bnedmin. L-ilsin tal-qampina, dik li tintuża biex tindaq il-qampina. U l-ħna tagħhom sa ftit snin ilu kellu siwi kbir. Kienu jimmarkaw l-aktar mumenti importanti tal-ġurnata. Il-ġurnata kienet tibda bil-Pater Noster. Disa tokki fl-4 ta' filgħodu biex tqum trot ħajr lil-mulej u tmur għax-xogħol. Kien qisu l-iżverljarin tar-raħal. L-istess daq kien jinstema' fit-8, f'nofsinhar u f'inżul ix-xemx. Id-daq ta' filgħaxija kien ifisser li spiċċa ħin ix-xogħol u kulħadd kien jinġabar id-dar. Sija wara kienu jindaqqu t-tokki għall-erwieħ, ħalli tingħat talba lihom biex huma wkoll jistriħu fis-slim. Kienet għadna kif daqqajna it-tokki tal-Angelus ta' nofsinhar ġol imqabba. Imma illum ħafna drabi naħseb nisimgħuhom għal pajjiżna għal-ħin iżjed jew fil-festi u kollhom ikun hemm il-noti, imma tradizzjonalment il-nipen kellhom użi differenti. Il-nipen dejjem kienu il-mezz ta' komunikazzjoni li kien jeżisti bej il-Knisja u l-poplu. Però ġifieri il-komunikazzjoni bej il-Knisja u l-poplu ma kienx dejjem waħda reliġjuża, ġifieri ma kienux jindaqqu biss biex in-nies jiġu għat-talb jew biex in-nies jiġu għall-qudies, però kien hemm daqq komunali. Pereżempju, kien jeżisti wkoll daqq biex meta jagħmel il-maltemp u maltemp kbir f'nofs il-lejl, kienu jindaqqu l-qniepen biex ikeċċu il-maltemp. Ovvjament, ġifieri m'hemm l-ebda bażi xjentifika li d-daqq ta' qniepen ikeċċi il-maltemp, però id-daqq ta' qniepen tant kien parti intrinsika ġor-raħal, tant kien ħoss biex ngħidu hekk u qed nuża l-kelma ħoss apposta, jiġifieri mhux qed nitkellmu fuq nota mużikali, ħoss x'inti mdorri tisma'. Li dan il-ħoss ġej mill-Knisja tajjeb kien għal-wens meta n-nies tkun qed tibża mill-maltemp. Tajjeb kienu jgħidu wkoll li jkeċċu x-xjaten. Naturalment, ovvjament m'hemm xejn xjentifiku minn dan, però l-qampina hija oġġett ngħidu hekk ikkonsagrat, jiġifieri anke meta l-qampina ġdida tinġib fir-raħal, l-qampina jikkonsagrawha kienu dak iż-żmien qabel il-Konċilju Vatikani t-tieni fejn l-qampina kienet letteralment tindilek biż-żejt konsagrat. B'seba' tislaleb u mbagħad kienet tintmesaħ kollha kemm hi u tinħasel bil-ilma meta ngħid tinħasel letteralment tinħasel tqattar jiġifieri u l-abbati mhux l-abbati li nafu aħna t-tifel, l-assistent tal-isqof kienu mbagħad jixxotta il-qampina u għalhekk il-qniepen huma oġġetti ikkonsagrati fil-Knisja bħal huwa l-artar, bħal huma diversi affarijiet oħra. Issa l-użu ta' qniepen kif qed ngħiduha l-istess ħaġa bħal huwa il-mobile huwa r-radio u t-television illum. Timmaġina insaqsi lis-semmija li qed jisimgħuna. Ġurnata mingħajr television.
waslu 8, tittara l-aħbarijiet, m'hemmx dawl. L-istess kien jiġri hawnhekk ir-raħal meta ampina tinqasam u ma tistax inti twassal il-messaġġ tiegħek b'dik it-tali ampina, li tista' tuża oħra. Le, għax l-użu tal-ampina l-oħra jaf ifisser xi ħaġa oħra. Qed tifhem jiġri? Kull ampina, Kull il-mod ampina kif kellha- iddoqqa. Il-mod kif id-doqqa, il-numru ta' tokki li ħad-doqqa l-ħinijiet li se doqqa kollha kellhom l-użu tagħhom kienu jfissru xi ħaġa differenti. Tini eżempju. Per eżempju, għandek jinnaf mewt ta' raġel. Mewt ta' raġel kien ikun 5 tokki għal 5 darbit. Saqt ngħidlek mhux hawn l-imqabba, f'diversi rħula kellhom il-metodi tagħhom. Jista' jkun li pajjiż ieħor kien ma kinux idoqqu 5, kienu Jistgħu kienu jdoqqu. jdoqqu xi ħaġa oħra. Per eżempju, għandek 4 għal 4 darbit kif fisser 100 mara. Meta għandek numru ta' tokki differenti li tkun 100 raġel, però mhux hawn ir-raħal imma fir-raħal tal-ġemb, 100 saċerdot, għandek numru ta' tokki bit-tali ampina. Il-qnipen għandhom ukoll il-nota tagħhom. Le, minn dejjem kienet din nota teżisti. Il-nota hija biex ngħidu l-isem mużikali tal-leħen tal-ampina. Tajjeb. In-nota hija relattiva mal-weight tal-ampina u mad-diametru tal-ampina u mal-profil ukoll. Il-profil, il-forma tal-ampina tajjeb hija dik li tagħti l-karattru tan-nota li tipproduċi l-ampina. Però dan ma kienx minn dejjem hekk. Jiġifieri meta qed nitkellmu niepen medjevali, nitkellmu niepen ta' żmien l-ordni ta' San Ġwan, l-importanza kienet li l-ampina tinstema' minn raħal għal ieħor. Dak kien l-iktar L-aqwa li ħaġa tinstema'. importanti li tinstema'. Anke konstonata. Ma importax, l-aqwa li tinstema' li twassal il-messaġġ. Tajjeb, ma' żmien niepen saru strumenti mużikali. U dan saru strumenti mużikali mhux kapriċċ. Billi l-Olanda li tradizzjoni ġo dal-pajjiż tajjeb hija li jindaqqu l-melodiji, jindaqqu l-innijiet tajjeb, meta inti triddoq innu b'ampina, in-nota tal-ampina ngħidula bl-Ingliż li tkun spot on, trid tkun perfetta, ikkijata fil-parametri mużikali tan-nota partikolari biex ovvjament l-innu jinstema' kif suppost, inkella ħanajdu kif ngħidu bil-Malti stunata. Allura li ġara fl-Olanda billi kien hemm din id-domanda mit-tradizzjoni li niepen iridu jkunu perfetti, allura il-producers tal-niepen, il-fondituri fl-Olanda, tajjeb, investew fis-sħiħ fl-istudju biex jipproduċu niepen intunati xjentifikament. Tajjeb, u kellna l-aħwa François u Pieter Hemini, tajjeb li daw żviluppaw it-teknika tal-harmonic tuning billi qaxxru l-ampina minn ġewwa biex in-nota mużikali tkun perfetta. Da qed nitkellmu fl-ma seklu. F'nofs is-seklu 15 ġifieri, 15 u 16 ġifieri. Però l-aħwa Hemini meta mietu ma ħallew dan is-sigriet ma ħallew ħilħadd, m'għaddew ħilħadd, allura jeżisti perjodu lakuna ngħidula aħna fil-kamp tar-restawr fej ma kienx hemm min minnu kapaċi jagħmel niepen intunati b'dan il-mod u niepen li nsibu ta' dan il-perjodu il-nota tagħhom hija waħda purament kombinazzjoni. Id-daqs tal-ampina. Id-daqs jibdel l-ottava tan-nota. Tajjeb ġifieri niepen żgħar jipproduċu kwalunkwe nota tal-ottavi l-għoljin, niepen kbar jipproduċu l-istess noti però tal-ottavi il-baxxi. Ma b'xi mod meta nisku jħarsu l-fuq jaraw fil-kamp nagħli, jaraw xi ampina kbira ġejja, kien xi tip ta' statement ukoll. Naturalment, ġifieri meta inti għandek ampina kbira installata ġo kampnar kienet unkaturi kemm in-nies tal-post huma kapaċi jħallsu biex inti tkun tista' tissonstanzja ampina bħal dik qegħdin ġew l-imqabba proprju fl-imqabba hawnhekk kien hawn dan it-tip ta' każ, ġifieri fl-1788 saret il-ampina kbira ta' Rendi magħha saru tnejn iż-żurrieq, ġifieri statement qed infaċċata, is-sena ta' wara 1789 saret waħda hawnhekk li kienet il-ampina kbira ta' dak iż-żmien. Illum hija l-ampina ngħidu aħna l-antika, għax hawnhekk fil-1931 saret il-ampina kbira ta' Barigozzi, kienet political statement litteralment fil-kampnari kollha ta' Malta fej qegħdin juru l-preżenza tagħhom anke l-aħwa Monsinjuri, l-aħwa Gigo
tajjeb li kienu interessati ħafna fil-mużika u fej għenu l-Funderija Barigozzi tipprovdi qnieven diversi fil-Knies Maltin, ovvjament ħallew il-marka tagħhom propju ġol maqbad. Ġifieri kienet b'xi mod il-ħoss ukoll kien qed jagħmel statement politiku. L-aħħar ħaġa, jekk kien hemm differenzi kif jindaqqu l-qniepel bejn il-qrendi żurriq, jekk ħames noti għal 5 darbiet. Fej kellek iżjed minn knisja waħda, ġo l-istess post. X'kienu jagħmlu? Kienu jiftehmu? Normalment il-knisja parrokjali hija dik il-punto ta' referenza li tiddetermina id-daq li jsir. Innipen fi knejjes sekondari, knejjes filjali, kappellel, eccetera, dak kienu jappartienu biex ngħidlek il-funzjonijiet f'dawk il-knejjes partikolari biss. Jiġifieri meta għandek vjatku ħireġ, meta għandek mewt, meta funerali, dik kienet il-knisja partikolari, knisja parrokjali li tieħu l-preċedent. Kienet, grazzi ħafna. Nawguralek ħafna aktar daqq. Ħalli però grazzi tal-opportunità li ħalejk nindoq ukoll. Grazzi. Choir Festival, mod jew ieħor ilu jsir 21 darba. Dan sa tkun 22 darba li se jsir dan il-festival. Id-dati huma 29, 30, 31 ta' Ottubru u l-ewwel ta' Novembru. Dis-sena għandna 25 kor li ġejjin mill-diversi pajjiżi tal-Ewropa. Sewa il-festival huwa maqsum f'ġiex partijiet dak li huwa kompetittiv u dak li mhuwiex kompetittiv. Il-parti kompetittiva hija dik sekulari, ġifri kant sekulari u kant sakru. Hemm ukoll kant folkloristiku u diversi kategoriji oħra. Il-kant mhux kompetittiv, il-festival mhux kompetittiv, huwa dak li jsir anka fil-toroq tal-Belt Valletta, qed ngħidulhom Singing in the City, hemm ukoll il-Grand Concert li fih se jieħu sem il-famuż National Youth Choir of Great Britain. Hemm ukoll programmi oħrajn li jikkumplimentaw il-festival, il-parti kompetittiva tal-festival. Kamprar tal-knejjes tal-Brittana kemm iħobbleħnu jsemmana. Gloli sejħilna kull-jum u nisimaw ħalix jaqblinna. Tkun xi festa jferraħ il-lub tagħna fis-smewwiet jerfana. Dak li l-sin inħobbu jiena xi pjaċir il-modi tal-qambina. Mill-ilħna l-passat għall-ilħna moderni ta' familja sieħa li ħadu dan il-wirt. Ikolkom inkwiet mal-ġirien meta tkun qegħdin kantaw kollha flimkien? Le, laqas xejn, qatt ma kellna xi ilmenti minn għandhom, anzi, pjuttost jieħdu gost jisimgħuna. Jiġu jiġġabru taħt it-tieqa barra. Le, jgħidu li nferħu triq. Tajjeb. Imma nassumi sax ċertu ħin tifqu li qed kantaw kollha flimkien. Le, mbagħad hemm bid-dedi jagħmlilna il-curfew. Ħaniġi f'nofskom, ħoppoġġi ftit. Għal-quddis tokki qawwija fil-għaxija l-moda tal-Ave Marija. Sonja, min kien kejta kanta barra li kien il-papa? Kieku kelli niddiskrivi f'kelma waħda, ngħid l-iktar bniedem ferrieħi li naf. Id-dinja ġvera kien bniedem dejjem ferħan, dejjem bitbissima, dejjem iqabbel xi waħda. Kien iħobbna ħafna niftakru jiġi mix-xogħol jiena u dejjem jiġi aħna konna 11 aħwa u dejjem kien jiġibilna xi ħaġa tajba li kien jgħaddi s-suq tal-belt u wkoll jixtrilna xi ftit hekk affarijiet differenti. Ma semmix għax qabel minni. Insomma, niftakar li dejjem anki pereżempju f'birthday kien jiktib li poeżija mhux lili biss, jiġifieri 11 il-poeżija fis-sena kien jagħmel Tal-inqas waħda fix-xahar. Jew tlieta f'xi xahar minnhom pereżempju.
Imma bħala artist, le? Għax inti qed ovvjament qed tissemmi l-affarijiet tal-familja. Għalfej ġili sem pereżempju Gaetano kanta? Gaetano kanta għaliex il-papa kien l-ewwel nies kienu jafu hekk anki l-azzjoni kattolika, pereżempju xu kien fl-azzjoni kattolika u kien jagħmel il-makjetti għat-tfal tal-azzjoni, l-marsa fil-kantina taħt il-knisja. U beda jisir magħruf bħala Gaetano kanta x'dejjem ikanta, da bħal metina kien bniedem vera ferrieħi u hekk. Imbagħad kien anki stiednu darba Monsignor Azzoppardi biex jagħmel is-sija tal-morda miegħu u kien imur ikanta f'diversi parroċċi jkunu qegħdin jew jibnu xi sala pereżempju jgħidulu ejja kanta għandna ftit ħalli niġbru n-nies u kien imur il-papa. Il-familja tiegħek kollha tkantaw qegħdin fil-mużika kollha, le? Sabrina fih. Kulħadd m'hemmx eċċezzjoni, ġifieri l-ġenetika ta' Gaetano Alla jbierek. Anka aħna konna 11 u kollha konna jiġifieri ndoqqu u hekk. Kollha Però kemm inti? qatt ma mbuttana biex nieħdu sehem f'xi competition jew hekk għax il-kompetizzjoni kien joboda l-papa ħafna. Kien jgħid għamluh għal gost dawn l-affarijiet. Jiġifieri id-deċiżjoni ta' tfal kollha kienet tagħhom. Iwa jiena qatt ma mbuttajthom biex jieħdu sehem f'kompetizzjoni. Żgur li le għax m'iniex fija. Okay. Ta' tfal nifhimha li timxi l-ġenetika. Imma r-raġel, skuż. Naħseb għax il-bambin qabel ma jlaqqa jxebbaw. Għajdi kif il-tqajt. Il-tqajna l-Knisja ta' Sarrija, jiena u Charles, konna mmorru tnejn il-Quddisa tal-Ġiżwiti nhar ta' Sibt. Kien għaddes Father Paul Ketkuti u Charles kien idoq il-mandolina u ħadna grazzja ma' xulxin. U jiena kont indoq il-gitarra ħadejħa ma tafx inti mbagħad. Dik il-mandolina x'għamiltilha. Emmeda. All right, Charles. Imna la tħobb il-mużika għax kieku U għandu leħnu sabiħ, by the way. U laħseb l-ewwel ħaġa li ħadd grazzja ma leħnu. Mela, Charles, inta affaxxinajta bil-mandolina bil-vuċi. U biex affaxxinatek? Kienet sabiħa wkoll. U diġà kelli idea jisu tal-familja tagħha, ġifieri, u kont nisma' żbieħ fuq il-familja tagħha u hekk. U għallew atteratni wkoll. U meta tqajt mal-kunjatu ma Gaetano? Dik kienet esperjenza sabiħa ħafna. Naħseb l-iktar bniedem ferrieħi li qatt rajt. Mal-ewwel laqatni, mal-ewwel li rajtu ġifieri. U kif jagħmlek edħow u jilqak u vera hekk jimlik ferħ ukoll kien. U nassum imbagħad eventwalment kellkom xi tip ta' konnessjoni mużikali, le ġifieri ikkonnettjajtu flimkien fuq il-livell ta' mużika. Le, jien ġifieri sempliċi kont indoq il-mandolina dak iż-żmien fil-qoldies hekk ġifieri ma kontx mużiċisti jew xi ħaġa jew xi kantanti jew hekk, ġifieri kollox amaċeru kollox ta' dak il. Kom bdejnu ħafna gost bil-poeżiji tiegħu u bil-kanzonetti tiegħu, ġifieri bdejt nidħol fihom u hekk. U fit-tieċ ukoll kien għamlilna kanzunetta wkoll. U bdejt insegwi iktar imbagħad. U bdejt nitħajjar ukoll ġifieri nikteb xi ħaġa żgħira, ġifieri fil-fatt kien ikollna xi parti xogħol jew xi konna nagħmilhom poeżija jew hekk bħala kanzunetta u kienu jieħdu gost ħafna biha wkoll. Assumejt jew immaġinajt imma li tfal kollha se tkunu familja hekk, familja kantanti u mużiċisti kollha? Nassumi għax innannu laħqu sew ġifieri u ħin kollu bdejna noqogħdu miegħu l-ewwel 3 snin tagħna ġifieri it-tfal mal-ewwel ħadu minnu hekk. L-ħin kollu jkantaw, l-ħin kollu ferħan ġifieri u it-tfal telgħu hekk ukoll. Tajjeb, okej, ħandu lej Dorothy. Dorothy, x'inhi d-differenza bejn tħares lej in-nannu bħala nannu le il-persuna li kien u dak li qed tagħmel inti issa li tidħol b'mod akademiku biex tipprova tara ma nafx x'inhu t-titlu tat-teżi li qed tagħmel fuq, x'inhu t-titlu? Titlu bħalissa provizorju, ovvjament, huwa Inkantabil Sin Malti għaliex hija waħda mill-kanzunetti ta' nannu. Issa ċ-teżi
setturi mhux biss il-ħidma tan-nannu imma ovvjament nkun qed nifoka ftit fuq il-biografija tiegħu imma l-iktar li issa tkun qiegħda tagħmel hija li tiċċara l-isfond li fuq żviluppa lil Sim Malti tul dawn l-aħħar 50 sena billi mbagħad tixħed dawl fuq il-memorja kollettiva artistika tal-Maltin li jekk nibqgħu forsi ma nagħtux kasa daqshekk tibda taħarbilna ħelu għaliex dawn huma nies kbar illum il-ġurnata u min jiftakarhom forsi għandu età ħafna ikbar u bħalna li għandna ħafna kollezzjonijiet issa tal-kanzunetti tagħna min jaf ukoll kemm hawn min għandu oħrajn simili li jibqgħu qatt ma jitilgħu fil-wiċċ jerġgħu. Allura huwa żmien tajjeb fejn għandi daw is-sorsi kollha u nista' nagħmel xi ħaġa anke bil-affarijiet tan-nannu bix-xogħlijiet tiegħu. Se nkun qed neżaminhom issa b'mod differenti forsi minn kif kont narhom qabel, kont nieħu gost immur ma' il-parties man-nannu nisimgħu ikkanta għaliex se nkun qed inħares lejhom minn aspett ta' stil, aspett tekniku, it-temi l-iktar rikorrenti, dawn kollha qishom kwadru soċjokulturali fi żmien fejn għandek kwistjonijiet ta' immigrazzjoni, politiċi, reliġjużi u kollha joħorġu fil-kanzunetti. Li huma temi li għadhom naraw illum. Imma forsi mużikalment illum il-ġurnata it-tendenza hi għall-inqas l-artisti se jkantaw bil-lingwa Ingliża flok bil-Malti. Bil-lingwa Ingliża forsi huma iktar aċċessibbli llum, allura nisimgħu ħafna iktar minnhom u forsi ħafna iktar spiss. Però naħseb fl-istess ħin kollha jekk tieħodhom isu f'linja ta' żmien, kollha qed jgħidu l-istorja tas-soċjetà Maltija. U tista' tirrifletti ħafna x'kien il-ħsieb ta' dawk iż-żminijiet li kif kienu jirreaġixxu n-nies. Inti għandek preferenza bl-lingwa tkanta? Jiena nħobb inkanta ħafna bil-Malti, jiena għallima tal-Malti wkoll, allura il-lingwa Maltija nuża ħafna u hija l-qalbi. Ma nsibx l-ebda oġġezzjoni xorta nkanta bl-Ingliż u anke bil-Ġermaniż u jiġifieri apparti anke dal-istil dal-ħarret nitgħallem il-klassiku wkoll ikoll inkanta b'lingwi differenti wkoll. Jiġifieri però il-Malti naħseb dejjem jibqa' l-ewwel preferenza tiegħi. Bejntkom kollha, għandkom xi waħda favorita minn tan-nannu jew kellha xi oħra jekk tista' ma nafx hekk. Jien taġobni ħafna d-dinja tarantella. Naħseb hija waħda allegruża ħafna. Giuseppe jgħid lil Marija, jekk nirpu l-lotterija, żgur ngħixu bl-arbatija, ħajjitna poeżija, ma' flus il-għawġ inqala, walkemm għandu bil-ħala, nikwiet iħossu mbara, kollox tagħmlu marri u għax id-dinja hekk mimlija kollha ħolmu fantazija, kastelli nibnu fl-arja ta' pjaċir u ta' tgawdija, proġetti fuq proġetti aħna nfasslu kwantità, ma tad-dinja kollox jgħaddi din xejn bis-serjetà. La la la, hey la 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 la, hey la la la, hey la la la. Lorna, a name like SOS conjures up in my brain ideas of philanthropy, etc. What does SOS stand for? It stands for Solidarity Overseas Service Malta. So the overseas part of it was how we started, helping refugees in Albania. But since then we've come more on the solidarity part, so we actually work in Malta on issues of solidarity and social inclusion. It's certainly a very topical issue at the moment. Yes, definitely. How are children's voices in a choir associated with SOS? Well, we had thought about ways that we can try and include people of different cultures into Maltese society. So in different ways, bringing them together. We thought that children would be a good place to start with this because they like to interact and they like to have fun. And music is always a good way of allowing for exchange and for interaction between different groups and allowing sort of understanding, because we feel that if different cultures can understand each other and learn about each other, there will be more tolerance and more acceptance of people living together. The project related with children and the choir is in its infancy. Yes, right? yes, just starting. Okay. Can you, though, say something about how children's voices can be heard in this case? I mean, does it pass on a message? Are children capable more of accepting this multicultural aspect? I think so, definitely. I mean, we have in the past run a project that was called Youth Upbeat, where we ran music workshops in schools, and we found that
they really enjoyed learning about the music of different cultures, and it allowed them to open up their minds to different things and actually change their opinion about outsiders or foreigners, however you want to refer to people. And so we thought that this choir would be a good way of kind of bringing that idea, so bringing young people together, but also giving it a public view, so allowing the community to see these young people singing together and learn from them themselves. So as part of the project, whilst we're having these workshops, at some points during the project we'll open up and have concerts for the public, so that should be a good way of raising awareness. How has the Creative Communities Fund helped in this case? Well, it allowed us to get the funding we needed to start this initiative. So it's something we've been thinking about doing previously, but we obviously need some funding to be able to find a place to hold the event, and we're here in the St Andrew's Church Hall. Find somebody who will run the choir for us, and also allow us to have funding for the events that we want to hold throughout the year, the public events. So without those, it would be quite difficult to sort of find the spaces and find the expertise to be able to run the choir. So it's really helped us get it off the ground, and hopefully it will carry on running once we've got all the children involved. So basically what you need then is an audience. Yes, yes, and definitely. the voices to carry the message. Yes, definitely. Do you see a future to this? I do, hopefully, yes. I do see a future to this, and hopefully if this pilot project is a success, then more children might want to join, and we can maybe set up choirs in different parts of Malta as well as in Valletta itself. Fond Komunitajiet Kreattivi huwa maħsub biex jgħin fil-taħriġ ulterjuri ta' artisti fil-komunità, ta' artisti wkoll li għadhom qegħdin jiżviluppaw anki riċerka fil-memorja kollettiva kif ukoll fl-organizzazzjoni ta' diversi attivitajiet fil-qasam artistiku. Danna fil-fatt huwa wieħed mill-inizjattivi speċifiċi illi huma immirati lejn l-involviment ta' il-komunitajiet kollha fih dan is-settur kulturali. Jagħti diversi possibilitajiet fil-fatt għall-involviment ta' organizzazzjonijiet, kull tip ta' organizzazzjoni fil-fatt biex jaħdmu ma' setturi vulnerabbli tas-soċjetà. Fil-preżent fil-fatt qegħdin jintlaqgħu l-applikazzjonijiet taħt is-sejħa li tagħlaq fl-aħħar ta' Ottubru għal komunitajiet kreattivi. F'dan il-każ importanti li l-organizzazzjoni tkun organizzazzjoni volontarja, jiġifieri li tkun irreġistrata mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji. Thank you.